Bir yo'la Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şunday bir hadis aytdi. Şınlıkta kıyamet gününde adam balası kişi bir adım da yasay almaz. Yani turgan yerden bir adım da yasay almaz. Hatta Allah subhanahu ve teala bu kişiden 4 sırav birgen şahatlı. Yani 4 sırava cevap birgen şahatlı. Hatta bir adım da yasay almaz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nindi o sıravlar? Birincisi onun ömrü turunda. Yani o özünün ömrünü nerseye sarf etti. Yani her birimizge Allah subhanahu ve teala küpmedir vakit bu dünyaya birdi. Kimdir 50 yıl yaşadı, kimdir 80, kimdir 20-30 yılına yaşadı. Hem şu ömrü için Allah subhanahu ve teala en birinci sırav verecek. O vakitini sen nesle sarf ettin deyip. İkincisi ilim. Allah da bizge bergen ilim bilen sen nesle işledin. Yani ilim bu işe yaşadın mı? Alğan ilimni. İşitken hadislerimizni kullandık mı? Dini derslerini işitip, şu din bu işe biz bir narsa işledik mi yoki yok mu? Onun için biz cevap verecekmiz. Üçüncüsü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytib, malı için. Allah subhanahu teala her birimizge nindir bir mal berdi. Kimgedir kubra, kimgedir azrak. Hem hiç şeksiz biz özümüzün mallarımız için cevap verecekmiz. Nesin boy buldun ve o boylıkını koya sarf ettin deyip Allah subhanahu teala hiç şeksiz bizden soracak. Yani biz cevap vereceğiz. Haram yoluna sarf ettik mi, halal yoluna mı? Allah yakında teatrına nidir bir işlerge sarf ettik mi? Yaki kirisinçe nidir Allah da aşığı şaratıran, gazapka kitiretan amellerge sarf ettik mi? Biz bunun için cevap verecekmiz. Hem dörtüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, özünün teni için. Yani elhamdülillah her birimizge Allah subhanahu ve teala sağ selametten bergen. Yani şu sağlık vakitte, sağ selamet vakitte biz o sağlıkını yani kişimizni koya sarf etkenimizni indi hiç şeksiz bir cevap verecekmiz. Indi aytib ketgancha har birimiz o'zimizga Allah subhanahu teala bergan ilmi uchun biz javob berishakmiz. Ya'ni biz va'zlar tinglab o'tirdik, kimdir madrasada o'qidi, kimdir dindir bir majlisda hadis eshitdi. Ham biz o'z ustimizga yuk oldik. Ham biz bu ilm uchun javob berishakmiz. Va bu eshitgan ilmga biz muvafiq bo'ldikmi? Bu ilm eshitib biz bu ilm bilan amal qildikmi yoki yo'qmi? Biz buning uchun javob berishakmiz. Biz buni bilirga tiyishmiz. Hamma bu ahamiyatni yük ekanligini anlarga tiyishmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kishi deydi, ilm qolgan kishilarga o'rgatib, o'zi shu ilm bo'yicha yashamasa deydi. Endi nida shamdagi yonib o'tirgan fitil kubik, ya'ni kishilarga o't berib, yoqta berib, o'zi yonib bitgan kishi shekilli deydi. Ya'ni bizga Allah subhanahu ve teala ilm berdi ekan, biz uni silab yurugina tugul, biz o'zimiz mana shu ilm bo'yicha yashashga tirishishga tiyish. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabasi İbn Mas'ud aytdi, ilim olag'iz. Ilim olag'iz, ham shu ilim bo'yicha amal qilag'iz dedi. Yani ilim olug'ina tugul, yani biz bilamiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislari bek ko'p. Buning turida endi xutbalarda ko'p zikr etildi. Ilim oluvchi, ilim istovchi kishining fazilati. Lekin bu g'ina tugul. Biz olgan ilimimiz bilan hech shaksiz amal qilarga tiyishmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabasi Abdullah ibn Abbas aytdi, Allah subhanahu ve teala'nın oyati kimga kim kitap berilib, ul kitapni kerakli darajada o'qigan kishi degan oyatda Allah subhanahu ve teala mana shu kerakli darajada o'quv, ya'ni bu shu oyat bo'yicha yashagan kishi turida zikr etildi deydi. Ya'ni biz Allah'tan oyatlarını okuyubuz iken, işitemiz iken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerimizni işitemiz iken, ne şu olgan ilim bilen yaşarga tirishirga tiyish. Ve şu ibrini qilirga tiyish biz. Fudayl ibn Ayyad aytdi, Kur'an indirildi, biz şu Kur'an bo'yicha yashar uchun dedi. Lekin kishilar onu faqat o'quv debgina xarid etalar deb qabul etalar. Ya'ni o'qibgina ajr jiyalar. Lekin aslida Kur'an biz bu kitap bo'yicha yasharga tiyish, yonirga tiyish. Ondan so'radilar, niçin onun bo'yicha yasharga deyish? U haram qilgan aybirdan yiroq bo'lib, u amr etgan, ya'ni kitob, Qur'on amr etgan narsani ishlarga biz tiyish deydi. Ham hech shaksiz biz tirishirga tiyish. Hatto bir qoyadir bir hadisni eshitdik ekan, shu hadis bo'yicha bir bo'lsa-da amal qilarga tiyish. Buning turida Abu Kilab ismli tabi'in olim aytdi, Alloh subhanahu va taala senga bir ilm berdi ekan, nindir bir ibr eshitding. Aytik Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam sunnati misvaq deb. Yani şunu bilen amal qil deydi. Amal qil. Bir bo'lsa da amal qil. Sening ishing eshitib söylewgina bo'lmasin deydi. Yani biz hadis eshitdik, ikkinchi kishilarga söylab yuribmiz. O men ilm iyasi deb.
Юк, синең эшең бер булса да мәшул әйберне эшләү диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте икән, мисвак турында, мисвак кылык. Тахаҗҗуд турында хадис укыдык икән, бер булса да төнлә белән торып тахаҗҗудны укы. Садака турында ишеттеңме? 50 сум булса да садака бир. Ягъни ишеткәч бер генә булса да шул гамәлне эшлә диде. Синең эшең ишетеп сөйләү генә булмасын диде. Ягъни без бу әһәмиятне аңларга тиешбез. Гыйлем генә түгел, гамәл дә булырга тиеш. Бер галим әйтәм, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе бар. Ал-мау замзам лиман шури ва ла худи. Замзам суы ни өчен эчәсең, шуның өчен булачак диде. Бер юлы әле мусульманнар яшерен хәлендә дәгъват кылган вакытта бер кеше пәйгамбәр мәшһүр Мәккәдә пәйгамбәр чыкты дип ишетеп, шунда килде. Инде ачыктан монда пәйгамбәр бармы дип сораса, моңар эләгер иде. Шуңа дип качып кына, акчасы юк, ризыгы юк. Бер ай дәврендә Мәккәдә Кабатулла кырына тыңлап кына тик кенә тыңлап утырды. Кем икән бу? Кем икән ул пәйгамбәр дип. Һәм шу 30 көннән бер айдан соң гына ишетеп тегендә монда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны тапты. Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Син бер ай нәрсә ашадың дигәч, фақат замзам суы гына эчтем" диде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда бу хадисләрне әйтте: "Ал-мау замзам лиман шуриба лаху". Замзам суы ни өчен эчәсең, шуның өчен була дип. Шифа өчен эчәбез икән, Аллаһ та шифа бирә. Һәм шул галим әйтә: "Мин Мәккәдә дәрес алган вакытта шуны эчтем, Аллаһ та миңа гыйлем бирсә иде" дип. Һәм бу зур галим булды. Һәм шулай әйтә: "Мин үземнең наданлыгымны аңладым. Аллаһтан сорарга кирәк иде. Я Рабби, миңа гыйлем бирсәң иде. Чөнки мин гыйлем алдым, үз өстемә йөк алдым. Валәкин шул йөккә муафик гамәл кыла аламмы, юкмы, мин шикләнәм" дип. Шуның өчен гамәл булырга тиеш. Гамәл турында калдырмаска тиешбез. Ишеттек дигән хадис, моны эшләргә тиешбез. Хасан аль-Басри шулай табиин зур галим әйтте: "Иман ул бер төрле гүзәл бизәк һәм хыял түгел. Хыял түгел, иман ул калбтә урнашкан бер әйбер, һәм аны исбатлый торган гамәлләр" диде. Ягъни мин мусульман дигән сүз теге бер төрле хыял гына түгел. Минем калбимдә шул урнашкан бер хис һәм ул гамәл белән исбатлаган бер нәрсә диде. Һәм кем матур сөйли, валәкин гамәлләре начар. Барбы күп кешеләр, күбез шундый, күп матур сөйлибез, валәкин гамәлгә килеп калганда инде безнең гамәлләребез әйткән сүзләргә теге муафик түгел. Вәтә кем матур сөйли һәм гамәлләре начар икән, Аллаһ субхана ва тааля бу кешенең сүзләрен гамәлләренә төшерә диде. Күп сөйләүнең файдасы юк. Аллаһ субхана ва тааля безне хисап итә, безнең гамәлләргә карап диде. Валәкин шул ук вакытта матур сөйләп, гамәлләре дә матур булса диде, Аллаһ субхана ва тааляның бу кешенең сүзләре, гамәлләре Аллаһтага күтәрелер диде. Аллаһ субхана ва тааля моның турында Коръән-и Кәримдә аятта зикр иткән кебек диде. Ягъни сөйләү генә түгел, өйрәтү генә түгел, бәлки безнең гамәлләребез дә шул әйткән сүзләргә муафик булырга тиеш. Матур гына әйе, мусульманнар мондый булырга тиеш дип күп итеп сөйләп, шул менә бер мәртә үзебезнең теге начар холыкны күрсәтәбез икән, инде кешенең диндән нитә. Теге күңелчә, бу мусульманнар шундый икән дип. Шул вакытта без хәтта сөйләмәсәк тә, гамәлләребез матур була икән, инде иң зур дәгъват шул. Күп мисал итеп китерә, шул Индонезиядә моның турында күп зикр иттек. Кешеләр динне кабул иттеләр ни өчен? Чөнки мусульманнар, гарәпләр килеп алдамадылар. Сату алу эшендә алдамадылар. Ни өчен алдамыйсыз дигәч, без мусульманнар безгә бу дин тыя. Аллаһ та безгә бу әйбер тыелган, без моны эшләмибез дигәч, шуңа карап, мусульманнарның гүзәл холкына, диненә муафик булу сәбәпле кешеләр ислам динен кабул итәләр иде. Шуның өчен гамәлләребез булырга тиеш. Абдулла ибн Аль-Муътаз әйтте: "Гыйлем гамәлсез ул җимеш бирми торган агач кебек" диде. Матур, валәкин файдасы юк. Шуның өчен ишеттек икән хадисләрне, аятларны гамәл кылырга тиешбез, тырышырга тиешбез. Хәтта Фудайл ибн Ияд әйтте: "Гыйлем әһле галим була алмый, хәтта үзенең гамәлләре шул кылган алган гыйлемгә муафик булмаса. Гыйлем кылмый икән, ул галим түгел, фақат гыйлем иясе генә. Хәтта ул үзенең алган гыйлем белән гамәл кыла башлый икән, ул вакытта гына ул галим булачак" диде. Һәм һичшиксез сүздә генә булып, гамәлләребез булмаса, Аллаһ субхана ва тааля газап итәчәк, бирәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кыямәт көн Миграч вакытында ул күккә менгәндә күргән кешеләрне ди, газапланган. Уттан ясалган ниләр белән, кайшылар белән кешенең авыз кырыйларын кисәләр" дип. Һәм ул сораш: "Я Җибраил, бу нәрсә ни өчен?" дигәч, булар теге дингә өйрәтеп йөрүчеләр, валәкин үзләре гамәлләр белән шуны кылмаган кешеләрне диде.
Yani biz үзебез дингә чакырып, дингә өйрәтеп, үзебезнең гамәлләребез шуңа муафик булмый икән, инде кыямәт көнендә бездә газап, Аллаһ Субханаһу газапка дучар булачакбыз. Шуның өчен Абу Дарда әйтә иде, мин куркам ди, иң беренче сахаба Абу Дарда радиллаһу әйтә иде, мин куркам ди, иң беренче Аллаһ Субханаһу да кыямәт көнендә миннән сорау алачак. Син моның белдең, ләкин белгән әйбер буенча гамәл кылмадың диде. Мин шуннан куркам диде. Yani biz de şundan korkarга tiyişbiz. Dinni öğrendik iken, işittik iken, vaazda derste mi, uzibız medreseye barıp okuduk iken, indi şunu bilen biz işlerge gamel kılarga tırışıga tiyişbiz. Ham şunu bilen Allah Subhanahu da bizning ecrin kubeytip, inşallah Allah'tan mağfiretine erişe alabız. Şuluk vakitte biz tildegine Müslüman bulup gamelde nitmeybiz iken, izbatlamaybiz iken, bu munafikning biridir. Niye? Bir misalı delil bulup durar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de in korkan нәрсе sizin için ol da bulsa munafiklar nilerinin, onların ilimleri fakat tilde gene bulgan munafik alimlerden korkam dedi, imamlardan korkam dedi. Yani tilde biz matur, Müslümanlar, lakin amelleri biz etken sözlerine muvafık değil. İmam el-Manavi bunu şarh etkende etti. İlim iyeleri fakat tilde gene ilim bulup, lakin üzeri nodan, amelde muvafık bulmayan kişiler indi hiç şüphesiz ve bu munafiknin bir sıfatı deydi. Bundan korkuğa tiyişbiz. Çünkü aytkençe, alimler, sahabe aytkençe munafiknin ilmi fakat tilde gene, amelde yok. Şunun için o'zimizga bir maqsad etirga tiyishmiz, qo'yirga tiyishmiz. Birinchi ishitdik ekan, endi amal qilarga tiyishmiz. Bilugina yetmay. Me ishitdik, Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizga bu ibrini amanat etib yükledi. Madrasa kishi bitirdi ekan, onun üstüne yüklenildi. Nindir vaaz derste oturdu ekan, onun üstüne yüklenildi, o'z üstüne aldı. Endi Allohdan mağfiret, hiç şüphesiz, dinsiz, ilimsiz Allohdan mağfiretine erişe olmayız. Allah'tan cennete fakat şulay ilim aşa, hem ilimden sonra amal aşa. Endi o Allah aytıp onu yasısı bulayken Allah bulsa men tığnamın okumayın deyip etu dürüst değil. Biz öğrenirge tiyişimiz. O'zimizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelib bizga dinni öğretti. Aytdilar, alimler onlar miras etib akşa qoldirmadilar. Onlar miras etib ilim qoldirdilar. Onun mirasını biz öğrenirge tiyişimiz. Hem algan ilim bilen endi hiç şüphesiz amal qilarga tirishga tiyishmiz. Va qulu qawla hada va astagfirullah va tubu ilayh.